Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu, tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye by'umwihariko twibanda mu makuru aba arimo aravugwa mu mutekano na politike by'umwihariko hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikira aho waba uherereye hirya no hino, tuguha ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Reka twihute cyane tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti Kongo biteye bite? Kongo ni igihugu kimaze igihe cyumvikanamo umutekano muke, aho umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni mu gihe kandi mu minsi ishize humvikanye amakuru avuga ko imfungwa zari ziri muri gereza nkuru ya Makara zimwe zaje kwicwa ndetse ziraraswa, abagera kuri 129 bahasiga ubuzima. Gusa nyuma yaho bivuga ko baje kurekurwa abari bari muri iyi gereza. Gusa kuri ubu rero nk'uko amakuru dukurayo abivuga, biravuga ko Fondation Clinton yabanje kwamagana kandidatire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kanama k'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mu yandi makuru kandi turaza kuyasoreza kuyavuga ko Rusesabagina agiye ngo gushinga irindi huriro rigamije gukuraho ubutegetsi mu nzira zose uko zaba zimeze. Mu kanya turagaruka mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu n'ubundi ku buryo burambuye. Tugiye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Fondation ya Bill Clinton y'amahoro izwi nka FBCP yakanguriye kuri uyu wa mbere itariki ya 23 Nzeri 2024 imiryango itegamiye kuri leta kurwanya kandidatire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kanama gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nk'uko byaje gutangazwa, biravuga ko iyi fondasiyo yazanye ubwo bukangurambaga mu itangazo ryashyikirijwe Radio Okapi rigira riti: turashaka kugira icyo dukora ku cyifuzo giherutse gutangwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo kuba mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Nubwo twishimiye iyi ntambwe, ariko twizera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itujuje ibyangombwa bisabwa kugira ngo umuntu abone umwanya mpuzamahanga. FBCP cyangwa se iyi fondasiyo yavuze kandi ko ifite ibimenyetso bigaragara byerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihora irenga ku itegeko nshinga ryayo yo ku itariki ya 18 Gashyantare 2026, cyane cyane mu ngingo zayo za 16 n'iya 18 zibuza gufunga umuntu amasaha arenga 48 ataragezwa imbere y'ubucamanza kandi nta kuvugana n'umuryango we cyangwa umwunganira. Nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho, yagaragaje ko aya makosa atari amakosa yoroshye mu buyobozi. Uyu muryango wakomeje ugira uti ubwiyongere bwa kasho za rwihishwa, guta muri yombi bitemewe n'amategeko, gufunga mu buryo butemewe n'amategeko, iyicarubozo ku mubiri no mu mutwe ndetse n'ubwicanyi, byose ni ibikorwa byagarutsweho bibangamira inshingiro ry'ubutabera no kubahiriza uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi fondasiyo ivuga ko bitumvikana ukurikije ibyo byaha bikomeye ku burenganzira bwa muntu bw'ibanze. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora gutekereza gushaka umwanya mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. FBCP rero cyangwa se iyi fondasiyo yahamagariye Loni, umuryango mpuzamahanga ndetse n'abafatanyabikorwa bose bireba kudakora amakosa yo gutesha agaciro uru rwego ngo bemerere kandidatire Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagize bati kubaha uburenganzira bwa muntu ni inkingi y'ibanze yo kwizerwa kwa Loni, kandi kwemerera igihugu kitubahiriza uburenganzira bw'abaturage bacyo kwicara muri aka kanama cyaba ari ikimenyetso ikibi cyane cyoherejwe
cyohererejwe umuryango mpuzamahanga wose. Iyi fondasiyo yemera ko kwemerera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uru rwego mpuzamahanga byaba ari uguhemukira amahame ya Loni igomba kurengera. Muri Kanama nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanze kandidatire mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu n'akanama gashinzwe umutekano ku isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Teresa Kaikwamba Wagner ndetse yabitangaje mu nama y'abaminisitiri yayobowe ku wa gatanu itariki ya 9 Kanama i Kinshasa n'umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Kandidatire zombi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahawe umugisha n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu nama ya kane isanzwe y'inama nyobozi yabaye ku itariki ya 14 na 15 Gashyantare mwaka w'ibihumbi 2024 i Addis Abeba. Mu yandi makuru reka tuyasoreze ko yarimo aravugwa ko Rusesabagina yaba agiye gushinga irindi huriro ngo rigamije gukuraho ubutegetsi mu nzira izo arizo zose. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, Paul Rusesabagina uherutse gufungurwa muri gereza yo mu Rwanda nyuma yo guhabwa imbabazi akemera kuva mu bikorwa bya politike, yatangaje ko bagiye gushinga irindi huriro rigamije gukuraho ubutegetsi buriho. Ibi Rusesabagina yabivugiye mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu mpera z'iki cyumweru gishize i Buruseli mu Bubiligi, kitabiriwe ahanini n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda hafi 100 baturutse mu bihugu bitandukanye by'i Burayi. Rusesabagina asanzwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagira n'ubwenegihugu bwo mu Bubiligi. Nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa, ikiganiro cye cyabereye muri imwe mu mahoteli akomeye y'i Buruseli, aho ngo umutekano wari urinzwe bikomeye n'abayoboke be bari barikanuye. Nk'uko iyi nkuru dukesha BBC ikomeza ibivuga, mu gihe cy'amasaha 2 Paul Rusesabagina yabwiye abatumire be ko uko byagenda kose iri huriro ngo rishyashya rirwanya guverinoma y'u Rwanda rigiye kuvuka, kandi ngo rizakoresha inzira zose kugira ngo ihindure ubutegetsi buriho mu Rwanda. Yagize ati, njyewe muzi ko bafunze babanje kunshimuta bakankorera iyicarubozo, baranyishe Imana ikinga akaboko. Ubu rero niyo banca umutwe sinarota ndeka politike, kandi nicyo gituma ubushobozi bwose bw'inzira y'ibiganiro y'amatora n'umuheto nibiba ngombwa tuzabikoresha, kandi mu minsi iri imbere turatangira platform cyangwa se ihuriro ryacu, kandi muzabona ko dufite ingufu ziruta abandi bose. Paul Rusesabagina yari yemeye kureka politike igihe yafungurwaga nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, abisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'i Burayi mu biganiro byari bihagarariwe n'igihugu cya Qatar. Kuri ubu ariko Rusesabagina yabwiye BBC ko kari akaruhuko gasanzwe. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigaruka, Paul Rusesabagina w'imyaka 70 yisanze mu Rwanda ku itariki ya 31 Kanama mwaka wa 2020 avanywe i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, mu gihe we yari azi ko ngo indege imujyanye mu Burundi. Ibyo we yise kumushimuta. Yakatiwe imyaka 25 y'igifungo ku 20 Nyakanga 2021, gusa nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba byakorewe ku butaka bw'u Rwanda, ariko muri Werurwe umwaka wa 2023 ararekurwa nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Kagame, agahita asubira muri Amerika
yiyemeje kureka politike. Reka mbashimire mwe mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubagezaho, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yo nakagaruka kuri wowe waba utarakanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha, gushishikariza gukanda kuri iyo nzogera maze ukazajya uba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Ndabashimiye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo.